umushoro gwakubiriye guri muhango munonga kabire guri ubwa property tax umushoro gwa property tax omuntu wena oine echombeko ekikuruka musente obani kizimbe cy'eduka obani kizimbe cy'ehoteli obani amaju go kupanyisa gemizigo buri kizimbe cyo ne kiri kutasi ekitwereza umushoro ogwa property tax ubwo umushoro kabire guri muhango munonga kabire guri mwingi nango gukora geta unegi konka tugoro bi ishoroza ubwo umushoro ntugugereka buri myaka 5 buri myaka 5 ntubare bizimbe by'abantu abarukwiyamu iby'ubushobozi tubagerekera bahereza umushoro tukabire ntutekateka tukabire ntuyamu nka biliyoni nk'itanu mu south tutakurire tugwire yo gona ogatukuzisya harimo buremezi bwingi ntuyayo nka biliyoni nk'ibiri twatukoze munonga atoko n'umushoro muhango mulongo gwakubire biliyoni 5 ko gato kukira ubundo gukurataho n'umushoro gw'eby'ubushobozi license abantu abina amaduka kuza kubahorusa bakabire nibatuhereza umushoro hazogo umushoro nabwo kahinduka kare umuntu akaba bazumuka umuduka yo muntu barebe ibintu byayine bamugerekera umushoro kurugirira ntase yayi iduka barebe iduka yawe ijire umushoro n'ugute konka tukahinduka hata nibagerekera icyanga nibajya mu mbonu iduka ya high street umushoro gwayo ni miliyoni iduka ya Ruburemba umushoro gwayo ni mtwaro cyanana mbone kiri yariwe kuza high street eyo uko kajiza ningo kata mutuki sente niziguma ziriyezo wanyategereza so nabone kare abantu bakira kutongana ngukongashi kamija kunyaho sente kamutarangerekire kumuyo mutamu ningashi kamija kunyaho sente nyuka nibonyigwire duka ameza abiri kantaka koze license waza kukivunura kukiha kukitomurira mu rujungu rutomuri nyakore norsa taro kugira ngo wakoze rininga toka koze waza kwigura duka ushobora kubanza wa license watungorsa ngo kwakuza kuzwe ngo meje hata bantu baketegereza umuntu wena kwigura duka yawo ukaguza ushobora kubanza wa license ni watunga license mbwene watungorsa license watungorsa mbona shitara kwije nyenda korra buremba nyenda korraha aho umushoro gwayo license yawo waza kugitunga ne mutwara 5 bajikwa oyigure duka ukamwena hata abantu nebigura bashubura bategereza kanso kwija kubasha baki kwija kubasha ba license hata kija yashango yigwira ubundi twesente zitaro bakukinga kandi hata license nabo tukikwata sente bikaragaho kanso tekitunga sente kanso neje kugambira mu sente ziti ine computer yayo ikuhereze namba eyorosha shurire umushoro hatu kugenda guzangaye guzumukanso kandi obwa hata no mukanso tugumayo kugendera kimwe Kampala niye kwakira sente zona ukwezi kuchwa ebara mbarra eshorigesti ibona kuzitugaruriza nizibanza zeruguru zibona garka nabuna bo kura bo hereza ubundi no gucererwa nacyo ubundi nkireto buremezo ubundi nazisayo skoraki actually nacyo nagenda kuboza tuyino kutwibagana sentezo senta kanso eyite mpango bakamabitu abasite aburukiko ruhango urw'umukuru kacebeza biniceke cyo bakutunga ni itaba division tunicyo kutunga na LC1 sero na yeye nakero kubona okaki na ward umurukana nago gwinicyo kubona okaki hate inshuruza yo mushoro no kwekozere actually nanyenda kumanya ikiri kuretaho umushoro ngo kutwandushobora mukutandika gushemere ku bantu gurugamo buherezo bw'abantu bari kutunga ikiri kuretaho ibigambe by'abantu bari ku bantu bagamba bitu bukutuhereza umushoro katutagera kitureba niki nango kukirebana bakireba ko ngati kiragashe
tikirigasha haza abo batagira bareba ubwo mushoro tuyine obujunanizi butari kushana omukanso haine emirimo eya central government eyerikukora mwene kabanje abambara State House batanu batera urwari tibagira ntindo kanyite kacweka tasobrisi yacweka nyakaizi yacweka mwene emirimo rino bajya kutwo mushoro tutine naho kuraba ntindo kandi hatogota umurimo gwitu nka division mugubasa nangundo byakuba city tari gubasa hatogo n'umurimo gwa central government mpango yabire yunura hati ni Ministry of Works hati ni yerukora emirimo aha emirimo ndisho ya chorus ejo niyo mukamanje ni ya center nyonkanye division chorus tindu kujiba na una kilometer muti nkajikora hata ejo ne korwa center koka tukayirwa ho twatunga kitongore cha World Bank ikeri usimidi hatu no uchimidi turiyo ntutera chorus na mwene bicweka bahango nka division nka city nore wagira ngo ntwamusi aho kake twatahola nangu hati nko mwako ibicweke bahango byone keje yorukoreba katetaho kuruga nka hayirwarira y'abana kwato ruguto rugulo kartwara kimwe karaganga makateteje ntuza kugitera chorus ikijungu gudo y'ikijungu iki yona ntuje akora ki tuje kugitera chorus tuyine bicweka bahango bitukuza kutera mu chorus koka nabo tugizire mu buremezi tukabire ntutunga chorus nyingi itwa basausi konkensi abantu bakagishisha ngude zo rukureho mu north abantu basausi n'abakira kutongana ngo north ine nguto nonje kukira south nayo mwe wenda kuzitayiti kuze ubugudo bakafunza abantu bakondoka kubi nse bakagitensi yabo bagita kubi katuwenza koro rugudo kuruga koka ukatunga maho ukizara kimwe mpaka mu kijungu karabo mu rubiri mbwene akakacwe katuremira ikora kafunzire munonga na tractor te karabo mu katamugoraza anyetegereza atuntija kurabya aha daisy turaba kwa mayanja tutyo so mbwenu obuhereza obwenguto ningo obuhereza obwita uneji buri mu miringo abantu bagenda batahirwa nka sewage eyatuka nokira kubareka batera urwari kanso sewage yakore yateze hata ubuna guta umurimo gwita ugu no murimo gwa National Water and Sewage Corporation kuko muntu yari mu town icyo takwenda kukimanya nareba jomo nareba ubuhereza nabwenda kandi tinyine shonga nabo kureba jomo ninye mishoge ninye yaterera karo ninye shemerire kumugambarira ahashemereye kuba nakora ki ahashemereye kuba nazi n'abantu nabo no turabe mishoreji eshemereye kubakora konka nabo abantu nabo binemereme yabo ongata kashiraho namwe bire wahurire no ya social media tubiti no rwa ruingi na steganso actually ngarama kuru nugagira ngo uriyo nonda kutwara meya kakebeza hamwe na Clark umukoti aba sente za division ezubu kushoroza mukategereza zikabuza misho financial yekarga hekahwa mukataho muriro mukazebu ese sa property zikabura gukora umurimo gwazo ugushemiriye kuba nukora koka tushitamire tuyikirizana ejo tukagira urukiko tuyikirizana intongane twazeza twagira mbwene esente za property tax okukira munongo wanje narga esente nyingi noreba etawuneje cweke cyango ni cha south haze sente zikurugum property tax nizigira ngo zigarike ayiza shorozwa zona ingana batema honka percent kukonoga arho percent inche yo gukora imirimo yonke nyingi zishemire kugaraka ahizaraga kandi n'abantu bakamabazo abazihire bakekora mu umurimo bakagira akakiko akukurebe sente zo zakora ki kandi bakagaraka bakabana ubashaba ikibarkwenda wanyetegereza okushanga ngo mbwe no buherezo ubu bushemire kurugumbantu bakugira ngo mwe nitwe abantu bicwekeki itwe tukendeki arahe sente zo mu nguto za mashanyarazi za umurikasasoro za umukora drainage channels kuzikora imiyareji
tuine fridge byito anti-malaria channels mwitine ejemirimo eze sente nishobora shemere gukora imirimo nogu konka abataka nibo bashemerire kutamwa amani bakareta ekitiiso aha kintu ekiturikwenda ekibarikwenda tukabona kukibakora tubahereza bamwe nato urukiko rutuyuni turutaho mwene kwenda ngo sente ezindi nakushoborire ne sente nyingi ho kake kandi ziri direct kugaruka omubantu turebe ngo yine kizakora yine kizakora ecyo kubanza meya utakagire hari ubona ushobora aha mirimo y'imwe kukozesa umusoro washobora ngo nka division mwine mirimo imutari kubasa gukora muri ecyo wagamba kugira ngo tumukubasa no gukora kilometer imwe ya chorus hati tubebuza biliyoni 5 zona imwe batakora chorus abatagira mirimo mihango y'imukora numuhinda ngumukozi siki budget kabire biliyoni 5 ko kana kugira tutunga kibiri yes kandi nazo zibe zitagaruka zibenzeremera yase abo kuba ariho ibintu bibiri cyo kubanza ururembo rwambara umwanya uguribize aho bushubuzi buri munonga no muri south so kireta aho cyane cyo koreka ngo sente zona bazi kwata bakazibahereza kuko bashimiye kuzibahereza umwemerimo ya site ni baso butakorwa kuri ya sente tinkumanya uba ikitekateko cyanje cyervaye bo munshongeje manya sente tine cheka sente showa boninga sente owabo no mu divisions hata wabuza nkamukamanje umurudi hata weninga no mu divisions so divisions niyo hari yemeramo niyo hari n'abantu haza nashoto na government ekakireba hata nko mu division yanjye nyine nkaba kansara abernamnan wakakebezi umkamanje hariyo ba kansara 15 aha kanse yayigura owa murumuna wanje cyabisha umunoth bone bingi nangwa kuba bine wards nyingi bene ba kansara 30 mbone orewa ngo umu divisions niyo hari y'abantu hariyo murimo niyo hari n'imirimo mingi nitwe twina abantu nitwe turukora konka nabo nabazitwara nabo umusenta tayine ibakore ngo nabo still nabakora mu divisions konka kucyakubire kikozere ecekyo ekishimire kuba nikikoro twabire tutine ngo kutuyikirizine mwene hati tuyikirizine je twaja mwene akachiko nkaka sente kuzira shorozo tubanze tushitabe tuyikirizane tukore iki neki aba ba kansara bakurugo mu bantu nana obundo buchiko bwa development obutino bwa city bugire ngunga kakoba oburemezo buruho nobu tukore iki ekindi kiworo no buza of course ntugore ngudeze za make tukora amashomero n'obujunanizi bwitu amarwariro n'obujunanizi bwa division amashomero konka aga primary gatar ga senior mashomero aga primary ito tugajunanizwaho imihande yiteje yabutosha nito turukora nito turukugikora kuko nagambira mbene kahati south burwood tine mwirwaro nyamtiyobora tine yo health center 2 ituri kurebera itukora kandi tine tugita health center 3 kakoba tine yo health center 3 tine tugurita kakongeraho namwe tugikora health center 4 abo kuba no reba tuine kiteka cyango kiteka teko cyango musite ngo twaheza kuruga center hariya twaza health center hariya kachemiza hari naenda kuruga kuza kushitama kamukozi aharuguru kushitama haruguru abakamukozi baheza garko wabo bwizwe hatari nto nda kwahindura a district hospital ningashi a city hospital hari abantu barakumanya nkakanso kanso yone ahona naza kwindwirwara abo kubirwaro yitu eriyambara neza kwinduka a national hospital iri kumakeri ya refaro ebire refaro ko katenda kwinduka national hospital nabamemba bitu ba parliament obere barcyankwanza icyo cyona bakozere kiba kingwize mbwene hati erya kanso dobe ndiyo ryahinduka a city hospital abona urite kandi gira ngo buri district buri state ishemere kube inirwara mbwene a city is equivalent to a district city ningana na district mbwene aho ntutwenda tuteke
so mbwenu hati Kakoba tugihindure ebe health center 4 Nyakayojo ehinduke health center 4 Kichwamba ehinduke health center 3 Rwakishakizi ehinduke health center 3 na Numurti mwe tushange ngo buhereza ubw'amarwarro bwabaje twakendeza hamwijuzo uguru kuzankaye mbara ako hatunore buri muntu uri kurwara we na irukangira umwirwarira njye rukushangira rijwire kuko twakubire tuyine agamarwarro buri rwarro rero nza kubararaho doctor hata abantu bakendeza umwijuzo ugukuzo mwirwariro ki umwirwariro meya ubona ushobora wagamba hanshonga y'abantu abumwe umusoro mu budgetinga biliyoni 5 zibura kurgayo mwihayo ngibiri umwe ni yawunikire aho kugira ngo n'umusoro uguba kwereza umuke abantu bari kumanya kiguru gukora mwino buryo bumurukozesa nka kanso ningashe nkabebembezi okurebeka ngo mwagaruka y'umbantu mwabashobora tukozora umusoro ugu umwaka wo gw'ibyesente twakoreki ninga abantu bashemire kukerebera tumushemire kuzayo ko bashobora kashika umwe kandi mu kutwero mwene kerizo ndi aha ndiyo nishobora abantu tayari TV ampa program njinaza kugita mu kasente timbuza basi kunkani mutuyambaho tushobora abantu tuza ready twine notes boards nabakansara bakabere nibagarukayo mbantu nangu n'umushoro go kucyakubekira kirungi tutaka gushororoza umbantu tukabire ntuzayo tubashobora nkahate iki kindi yo ninkugambire kinagambire cya property tax eju y'abantu barukurara mu batakwiya musente wine eju ya umtown no yakubakanya nazinga utakufuna mu magobo garyamaka toshemire kwereza ki property tax toshemire kwereza mushoro ubu abo kwejo tine cyo rukora cyo kugiya riyari no bujurnalize wabwitu kugaruka inyuma tukaza kushobora abantu bakamanya ikintu kukikora konka tukirukorwa je iki umushoro gwo nangugugumire tugukundwa kwerezebwa gugumire omuntu wena umushoro tugwanguye ushite nimpora ngo mbajungu rubo bari kugira ngo nanko tarabangurga y'umutika yire mushoro wogaho wita wote ine cyo umushoro abantu tubakwereza konka n'ikintu kikuru kugaruka inyuma tukashobora abantu n'abantu bakareba hata government kataheki twaza gukora project yone tushemire kubanza twagenda twayita abantu bicweka twabashobora ngo twaza gukora he nguto ninga twaza kumbeka ishomero ningirwaro ndiza kumbeka sentence kumbeka irwarezi nizargaha yabera local revenue buryo umushoro gw'abantu twine kubashobora togo umushoro no gwanyu zaba zirigire ahiguru ako hariho projects hariho sentence kuyija zikaga mu central government tukagira te sentence zirigire mu central government na sentence zo mu gurisi president Museveni zirigire ahiguru zizire kombeka irware ako bano rero ibintu bindi ntubyeterera government robo kuyija yakora iki jomo nyombe kirishomero abo kwenda karu kuri sentence zargase konka twine ba RCC buri project yone itwaza gukora RCC natekwa kubarwa tukagitongoza tukakwata n'abataka tukabahereze papura ekwereke sente ahize rigire no kuzirkwingana tukagaruka tukabahereza contractor urikuza kombeka ishomerere nogu ni group nkecyo then tukatongoza natwaheza ntugarukayo tuhita abantu twaheza ishomero ryanyu ndiri twarubakwaza ubwo muri gecyo nyenda kugambira amazima abwa process eje ya contract ne twara sente nyingi muno ohurro bundi niwe process ya government ejo namwe ni mpurire unibenda kugigaruka mbaka gishurije no shanga wagambira umuntu ukora akatindo uba nyuga jomo nimanya karvati negureti ikindi kigure mwene ubaramu ushanga ngo akatindo kakabene kamaraho miliyoni 50 urugiro rukundi kuri akoni tonto wombe ni wawe no yombeka katindo kombeka tindo masimita kwerugura onka ko uzako bita umutenda abako bana nibabita mu mahuri abantu bashaba umutenda important hashaba nk'abantu batanu okuza kuraba hogo wasinga
ibya Uganda no mumanya nabanza yagira uko yakora ezo zigenda wanyategereza hata cheza government ye yonka ne iterenja uru umuntu wakumuhereza agaraka shashura mushoro aha patane iba ubama bakora umurimo gwa agaraka inesente za kushashura eze mushoro ogo wija kumureba wayombeka kubi na wobunda mdirati ndayo gahanda na wewe sente za tayiribu nayendeke nawe nayenda mano shanga ngumurimo gwa kubiri nugumarwa miliyoni 5 gwamarwa miliyoni 4 haza kutukuba ntushobora abantu mano katoyiritse tukira kombe ko mashomero tugenda tukika abantu tubagira tuti aha ishomero nanka twaza kubombekera toilet miliyoni 20 oreba abantu bacyaro mwino barebera kimwe ngo sente babaramo imiryango 10 babara miliyoni 30 ubundi ayombekere neju temasere sente zona kuko tugeza aho kwenda kubashobora aze kikurete iki ubundi tugaraka tungo buremezi bombeka kubi na sente zabere nyingi mu tagaraka goraga dubengari umurimo guburakora futura kandi itwe ba politician itabakaru umurimo gwitu no kureba tokamuze barutinga aha to ine rusango kugamba contract to mwene byo nimbere brenyi nakamotoka kanja nkakatwara gukora service ba page popora ngo ntwara share baze gukora service bakora ntwaro kaga ai ona shinkaga utkurnaza yiri ngene ke korra service abo bana nyine motoka yanje itari ya government kundi kuzakora service mara ntwaro makumyaka ashata kongo khali proper ntwaro kaga hati cyo cyaza kurwana subo ahiguru meya w'abantu ba division besigire ne wikanura nkabo nindura abo ko batinyine ho bushobora za ikintu cya procurement ebintu byo kurabe mitendere byo kurasa yi government rukozesa kuza kwika ahari ebintu ne bitwara sente z'abantu nyingi munonga ohireho ukate ndebire central government eriyo nereba omuguru saka ya kigambire president Museveni hati muri shati yo kushanga twagura karakita ati mbara city tukakora munonga twayigurira truck tujine namba ya kabiri hati nkanyo mu south ine ba engineer babiri center ine engineer mbashati kweberera kana umurimo ko guhereza engineer tenda aze gukora engineer wo wengi akora iki abunchi tuwakora umurimo mene government yone ikireba twintutere ndurungu ikigarakemo no shoti wanyete twineje mwene chachi mwene ababorizi mwene mwahuri hata kuza kubatiza kando kaza mwahuri wa Kampala waona akora ki mwishati ba engineer no kuzao kuri yesente za government ngo baze kureba bureba no tutekwa kurwana government iteka mbuteka obusente bucyo butwine bukakora umurimo abantu bakatungo kureka meya turkwirira kuzomuka humuro ejonga ya compliance ni cyabuze mu musoro mwagujereka mu inamatsiko ngo muza kwihamo ndi ninkoze cyo korebera kiri cyo wampereza icyo buhumba bitano tuwargayo financial ya yahwa turi ntuzo mu kwa mushanju mu ijamutaho buryo ki ukurebeka ngo at least kumirimo ateka ngo muza kwihamo sente at least mu yayo buceka 9 na butana harigana ahabwa sente zimukuba mugerekere mane tuza kora shemere ko involvinga hi Brumuntu wena mane rihanga state ya meya tia kachevizi tia town clerk state neito niwe nani tushemere koraganda kimwe twena umukoremero muyona neyo kushoroza neyo tutakoza umukutunga tukakoza abantu deri omukushohoza tukabura kubakozi buri kintu cyone tushemere gukora tushemere kukitwarira hamwe twena tukenjira mu kintu tukakikora namba ya kabiri utawurete nk'icyo wagambe cyo kugira ngo financial years akuwa yes newa kuko buri kintu tukikaringa forward akuba projects tukuba twine
kugira ngo financial year nk'ahata government ya Museveni ukweshyira ubwire akatorana kugira ngo yegarikiraho no mwaka ugundi kwisha atukora ki tugaruka tuongeraho then tutandikiraho tugumizamo mpaka nabandi barije abayengeraho nabandi tuyeni twirira kuzomuka humuro konka twarwo muka humuro oyi n'ikintu cyo wagambaho nikibasa kuba cyateshikaho kacyaha mushoro konka nabona ubuhereza wagira ngo mbere muza gukora nguto kugiha ako kakora kugira bya rubiri mwagifurra ahabo kugira ngo ngute funzire ikintu cya urban planning abantu abako bariko bombeka kanso yuninga barkwibembera ba technical tabagera mu rumugo bakora ubutwahika kugira ngo nguto yaza kufuruka twije kukomanka mukinire plan ki icyo kutebekanze ndembe ngute kagumira nguto bakabura kujyombekamo hari icara akaguma hari icara bakabura kukiyaho imwe kabarkwibembera abanyambarira nangwa n'abanyuganda bona umurumo gwanye nago ni bureaucracy nimwe kwatsa government ya iguru ninga nimwe mu bya mirorimi inyina zikarara umushabo reka turyo mukahumuro uje kongera kushobora hashonge twargaye It's happy time, Chobelo. Bathing time, Chobelo. Bulira bulungi, I feel so nice. Sing cho 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 cho, Chobelo. Again cho 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 cho, Chobelo. Ono ye chogero waffe kafulumu kujjanja bendwadde ezensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jerry biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. twakwakira hari King Caesar University itendekero ry'ururengo rwa hiyo kandi obwa hateryine chata okutendeka beji bona aha rurengo rwa Africa rekuretera mishomo nyamwingi erya rurengo rwa degree aharimu ka medicine and surgery, law, business administration, applied economics, computer forensics, petroleum geoscience nendijo mingi. Twine nendijo mishomo ya diploma in clinical medicine, community health, global business nezindi kosi nyamwingi ahari King Caesar University hati nobasakoresa index ibiri zonka iyo kwa kana neo kwa munana nyensya yawe hinduke na munonga wamara kusharaho shangari proti 22 King Caesar Road Gaba Kampala ningo teresimwe ya noti 200 rwendi 11 250 ningo twicirira kibanja cyite cha website www.kcu.ac.ug. King Caesar University, igniting the future. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses. At 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Ebyo kwemeka byongera koroba kankwa njulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kwemekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu
nka Mangalore Tiles, Portuguese Tiles na Flat Top ag'emigongo. Rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka Fire Bricks, Max Pans, Interlocking Bricks, otebwe Partitioning Blocks. Obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa. Bakwinira na Pompeii, Malta, Double Pompeii. Mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena. Ankole crazy baborobezaho. Byona barabibumbira muri mbarara. Omwibumbe rishugeine. Barakoresha technology rispiria. Echo nabyombeche Changale nka bendera ya Uganda. Bashangali mayiro 8 Mbarara Kabale Road. Esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga. Ankole Crazy Limited. Tugende twombeke. Abakazi n'abishiki toilets n'ebisheshero ebikwejunisibwa abantu bingi nitubyejunisa konko obukoko buri kurwaza obubirumu nibutamagaraga omukabi. Honeypot Herbal Gentle Wash nico kintu cyo kwereberera omu bicweka byitu by'ekihama ekikirizibwa abashaho bamagara nekorwa White Mark Cosmetics okurwanisa no kukingira infections kurugwa mu myanya erikwejunisibwa bingi. Honeypot ni kace okuza omushaho yawe yo mu ngaro kinamani go kurinda kageze sibwe kandi katongozibwa National Drug Authority. Gumana ko burijo aha murumo omukatare n'ahanjene yetungire Honeypot omuri pharmacy n'eduka y'emibazi hono mu Uganda omuri Mbarara Kashanje omumataji gona aga Ankole Pharmacy ebirukiraho tera notu mushanju mukaga mushanju chenda nemwe chenda na mukaga notu mukaga ninga notu mushanju notu mwenda ashatu nemwe abirnishatu abirna mukaga. Honeypot Herbal Gentle Wash echo kwerinisa burijo buri hamwe aho rukuze. West TV program tsheshere twagira mukahumuro meya twantwenda kushobora nshonga ya planning. Aba bantu kubaza kombe ko mihanda kubaza kombe ko mbeshara ibitureba bashenya abantu ikiri muri Kampala nimpamyana kunikija korgaho nikikayo ndurebe nduru yashekera tabarukombeka abebembezi tekiniko nangwa hamwe n'imabara politiko mureba ya yebare mweno ihangere twinto buremeza umburyo bwakubire bushyikire tukakwasare nk'icweka tugira ngo aha tutamwe inguto tutamwe amashanyarazi tutamwe amizi tuplaningire town kubaho ahita kahikire konkeito hati icweka nkibanza cyaba kacwampare bombekaho buduka hatine cyabiri uburyo mwayombeka okwari kureba tukireba ubuduka bwakanya tugihindura town tugihindura trading center ntandika kugiteka icyo kizaho icya kabiri corruption umuntu nayombeka hati nkitwaha twine town agents twine ba plan twine buri kimwe iteka ndigira ngo umuntu yaza kombeka abanza yatunga plan kuko umuntu nayimuko mukasheshe rwa katano ikiza kuba mande enjwe bayagira nabamureba ubundi abayagira ikintu kidogo nkoko wagamba koko bano ureba uko abantu bashenyere amaju nemo kweshenyera amaju gabantu Kampala kanyina zingahe hato yebuza nemba teturaho izire hati nisya nemba yabure bwire yamara imyaka engahe aba bantu bona ko bagire kuombeka za kanyina abiri ekabere hatobwe n'uburemezi bwito deri twitwi nyunkanye n'abatayi banje itwa ba politics akaruru politics umuntu shora mugambaho noba wita karuru simanye gune agent wawe mwene ubururu nazo politics nazo ziresireye uburemezi umwebembezi takiba mwebembezi tocyenda gambe kintu abantu bacyura akaruru katakora katafa mwene ibintu byona byisiri hangeri nkoko nakugambira nyene umtawo no munabara mu tamwe namara imyaka 5 ndiye kutwagire kwijo umtawo no tukashara mu turete baharwe kacika na Nyakayuju zegita cité den tukore zegita municipality tukore cité mwene ibyo bicweka byitwe ibyo hati turiyo twandika proposal tunge sente z'urukumara tu planning kare na bibitije bikasisikara ko mukajogo nko hari
ushanga nyensya by'abantu bo byakoraki byaterera hati kwa wareba nka Kampala no bakwa biliyoni zingahe tokibasa kugitebekaniza ekofu yaremere jamwe shino enda mashuka abantu nogiruta impurira bakorete biteyiso ngumwe ehinduke business city ya Uganda turufuruke tugire etawuna kitwaza ebe capital city batahaba mu bintu kitekateka ngo nakasongora bagende bagiteye ebe capital city abo kubeki tukakwata meme chassis kandi ngenda kugambira ibintu byo kureba Kampala na nahambara ntuzakora utagira ngo nemere Kampala yo abantu abakombeka umbishara kunuya mukatuga sente mukaza mukombeka umbishara nyensya nibaza kujana abo kuba esnete ko ko homizi nkije kumaraba kandi amizgo eyitukoma kombeka kwerundana amizga kerundana niyo gakoma kutahirira abantu so mbwenu echo kubanza poor planning hasa nichetaga sente nkahati nyenda kugambira stage ku planningira baharwe kuko uri kugireba yona ukaplanningira kachika itakasisikeire ukaplanningira nyakayujo esente zo stekanzo ebitekateko tubine konko kuchita ground tichoro it needs a lot of money konka twata mwamani haza planning eje yori kureba no muntu bw'umuntu plan zikabiriza ari umuntu wori kureba umucyaro yayombeka kajya tumwebe plan iza kombeka aha toilet zaha ikizaha eje yokaniki plan tichikumanyisa sente tichikumanyisa ki so mwana kuru tutamwamani nkabebembezi abebembezi tubisire munonge kintu eki abebembezi tingumanyisa twa bakaruru kokana bandi town agents n'abari technical ashari yeza urebura ko batayire town tukenda muje tubakaza kubita muture mukana murebe mana hatu biriye bigaraka kiriya kikabanke kikwekwe to inandi kora ko roho buntu bwagaraka okatu yontu janto bakambira abantu mureke kushishe ginesi yani eje town ya Kachebe ziti ya Jomo it's your town mukore bintu muri kwegendesereza mwine rukundo yecweka cyane eje town ne yanyu teyo muntu ndijo wena manyani mwene mbetsi zankabembeze mbara kugamba ngo tumkwenda kushisha karuru kandi byebyo manyanya wena munakwenda ntakwenda ndikwenda kugira karuru kanje nkakusiga nakusisira tikine mungaro abemeza batagamba batakora kimutabahereza karuru nako mukabi turiyenze mukanza kwirira kwenera program konkanyuma abaziyo electoral commission eshoize ingenderwaho erikuza gukora turwa umbururu bw'ubukiko bw'abakazi akaruru k'entebe ya kabiri n'akaruru ka LC1 chairman wa ser ningashi owecyaro tikumanya iwe ngo mwebembezi kugira guidelines zishire akarura ko ikitekateko cyawe nikiha akarura ya akaruru mukahurire mwena nake birabe na mnana bikwa mshanju tuzafutera akaruru ka LC1 akaruru nako mugongo abo chairman LC1 wakoronda abo bukiko bwe konke minyeto abakazi abarema veteran bakaronda kare ombicweka bebyaro nyeno ndeni mewa site konka nindaga hayero kachenko iturichindo abantu babashitamire bacwire mu chairman noko tari yo rwanje rwingi mnonga tari yo bya primaries shi manya primaries kawa tuyo multi party dispensation abaye nare mukahiza konka hari ibintu bibyo butegeke bindi nabyo bizakoreta ba flag bear abazungu aba nabo bakatwita mani politics isn't tukora ko hata abantu mu cyaro n'abantu bamwe uburemezi bwabo n'ubumwe iziba ryabo ndumwe nazicara nani batahira no bugenyi bakora ki mani kwemerera nabo mtu abato mbibina tukabacwanyagura twine cyo gukora ko kariya ni kikabe kitashyira akaruru ka LC1 ahari yo tukakabireke ibintu akaruru ka LC1 kunga tukazomba ibintu twine cyo tutekwa kukicereza so uko mu cyaro tari yo buremezi buhango abantu bashitama matini utubere cyama bakweshengereza ubundi bacoma kandi ubyo bacyama bayitaho no wanja sente zatangira kaba sente zashowe sente kandi nyingi ko kana nora cyama LC1 bamha umtwaro ukwezi konkoreba yakwata miliyoni 5 yazito mukaro mwisho wajya mutayine bwenye hata aho mtawuni bacama na LC1 bide sente nyingi natera stamp porote ibaguza ya 10%
10%, 5%, emushango nomabineza office. Nashitamo umushinzi betayi kuyo mukashishi. Ashitami nenda nabo mchiko. abana bamuretera kacyayi Aho mtauna nabaguza namataka gongashi. Manyana baguza motoka nibazo RC wano. Aho haza paka. Tunda motoka yangu tugende wa chairman akorinda akora kafuna chairman ibara ba chairman bo mtown binesi chairman arhosera umtown abakukiza meya na kugashime no korinda gano meyo ratero mu stamp mushabisete ukikisa urukiko shuru musete nyoni tunge mtaro cyenda nesha umushara okwezi so mwene akaruruka karimo butagasi umustomu umburu obaherosiwa konko of course nkitwa ba NRM nturemera dendere kandi wagaruka mbibine hati bakakigamba bakakitaho tutoyine cyo gukora tukabintu kireka kuko mbwenu itwinka movement nturemera bendera tutekwa kuremera bendera abo kuba chairman RC1 haza kuzaho kibine kindi natandika kutasya nabagenya barkweta nabebine bindi nushanga sero shanga cyasisikaye koko bantu warga kutega itamu studios na nyine mu Jomo Mugabi meya wambara City South Division aho murembo rwambara twantugamba hashonga yo mushoro hamwe n'ubuhereza mu government zebyanga turkwendera meya na nyenda ngo ugire utuma wa muheru abanya Uganda abanyambara abashubuzi ahakikwaterine no kushashura umushoro webare icyo kubanza abanyambara abambara City ninga nabantu bona abantu batuyiro mu ndembo nimba higa kushashura umushoro kandi mukagishashura umbwire tukabasa kugikosa tukabahwera kutebeka bisa indembo zi ahibire ne bigenda kubi tushitamire nkabebembezi twicarizana twareba kutwaza kutwara etawune ejo misho no buturabe nimuherezo umushoro kuko ari ibindi binte mushimire kwekorra mwenka okusara munonga nko buyunjo bw'ibicweka byanyu natwayora kasasuro natwigure mfurege konko kushuka amezi ahimwe areba kushuka uburofa ahimwe areba enjura kugwa mukigurira za toilets amezi gakaza mbantu nibibe munonga mbwe ntwe twatamise icyo turyabembeze banyu bo kubereka umuhanda kuko ni mu journalism banyu mbukore tukore site ziteze zibonere ahabo burungi bwitu hamwe n'enyenzi ebari munonga go god and my country ebari munonga meya ahabo kushazi aho wire ukayija kuganiraho neitwe hamwe n'umurebe wa Tar West TV ahanshonga ejo enkuru munonga ahabo kuba umushoro buzimazima bwo gutabireho na n'ubuhereza n'ubuteko butabaho ahabo kuba sente eziba meya barukozesa tubarukutunda bitocho wabo ninga bakatunda hante zabo bakayija gukora kurekana bakozesa eziki ezitwereza kabanya Uganda kurebeka ngo nguto yabanungi ishomero ryaterera irwaro ryabaho wareka kushoza sente nyinji mu irwaro nyenda kumanyisa ngo n'umurumo gwawo ngo mu Uganda ukugira itafari rwagita ihangari yawe waza kubanja bibembezi obeno mayangu no babanja konko umurumo gwawe ukagukora tindira program beito mishoka cyaho tuje kwiga itara mgenzi wetu Maki Togoronya Bhemo ariyo mu studios zite zabugorobi naza kubana aganira n'umunyamateka aha bintu ebirkwetengesa umuntu yaza kutunga beir no manyango bwa hati msango numingeri yo mu kote konkano ureba umuntu yaheza ameza abiri nashaba beir twenda kumanya beir yo umuntu ndiyari ubwa kugitunga targa Tar West TV abo kashonshereke akatugaba gomwe nanda matenebye abamjenzi wanje undi ukora nawe Olivia Kamsi Mary Jazz jezo wibimzano mina banda butari kuri screen zawe ukirize nkwendeze izoba ronje